Fulo kwakuphandwa babe khona bomahlale makunemsebenzi bona bayakhohlwa babonileke ngisakhula makunatsilile nyatobela khona makuyiwetshwale tobela khona makunatsilile nyatobela khona makuyiwetshwale tobela khona yototobela khona yototobela khona yototobela khona amhluya khona yototobela khona. Hey, you such a douche jalo nagus. Tell them about them matus. Say, put in work. Who got here matus? Whoa. Begin el for sure, low lord. It's the official bro code. But you been living the broke code. Shra, man, look at how we living. The girl blowing on my phone for push fire. Take it. Eligama lami nguSifiso Sibonga. Qhamuka emafutseni. Manzini Richie. Ngingumbhaka mina ngicala ukubhaka 2010. Angena ePick n Pay. Bengibhaka eMaskonze ekhaya kahle hle. Ngase ngene ePick n Pay ke ngiyaqala ngiyafunda ukubhaka. Ngagcina ngafika kulesigaba sekuthi cha. Sengingakhona ukubhaka nje. Ekhaya kude baphathe ecela. Noma le ekseni ngivuka ngabo 4:30. 4:30 nangivuka geza buso ngilungisela ibaking yami. Ngiyabhaka ubhaka kunomali kungithatha an hour some couple of minutes. You been on your ass all day. Solo for this pan about in Kubo don't play. You're in the wrong place. That's a seven that mama told me go slay. Doing a mama fins is not a complicated thing. Well, you sing a flour, sing a sugar wakho, sing a mafuta oil. What else? Obvious, sing a mand. But sing a mandi game I take let's eat. Well, ushaya maqanza. Kahle kahle ucala ngama wet ingredients. Ushaya maqanza, ufake mandi kancane bese ufaka amafutha, bese ufaka shukela na flour. Yakuhlanganisa lo ukuze ize lenhlama yakho ifuneka ukuthi iba shine. Labathi flour bayathi mase shine ikhuluma ngani. Yazi shine ifuna ngathi manyatela lamafutha. Kahle kahle. Amafutha ngiwo labangathi ba shine. Hayi ukuthi asuka amaningi kakhulu. Akha leyo shininess nje nasakhombisa nasekacombine nalenhlama yonke. Keep ipan lakho uyalomisha kucala before uphakele kilo for ukuthi lingakwasteli igas. Nalowo leli pan lisheshe lithathe leli muffin. Isikhathi sakho sekubhaka siyasevela kanjalo. Muffin ilithatha 20 to 23 minutes depending on the size of the muffin. Uthi linganani. Bigger muffins athatha from 20 to 25 minutes. Shothi mina nje isikhathi lengisithatha wona ngento yalibhakede lilayisha 60 muffins. Ngasho ukuthi kuba ngu rough it's an hour and 15 minutes. Endlini kahle kahle kumele ngiphume ngabo 7 to 7:30. So isikhathi leso isikhathi sami sekuphuma nangiphuma lapho. Yeah. Kenapa enggak ke malam? Deh. Semzini lana kusezithesha wena. Awu no. Uthathe ngalelo gazi lami ufake. Sesim lakho nakunika noma ngibuye. Akuthi.
my king. Sure. Ela, wena ngiphala kuwena lo. Umafini. Prima lang ena. Yebo. They are with the price. Ngiyakutshela. Nangevali ngithatha ngishiye 4. So ma-customer ami lamaningi nawo ema-etingcingweni bebe nginawo previous. But isikhathi esiningi vele ngiwakhala endleleni alidayisa. Abantu ngifike kibo bafike babuke kwekucala, kwesibili bathenge elinye, after that cha. Bayangisupporta so far basengake bathenga bangabuyi bathenga. Ngasho ngithi labaningi bayatshelana ukuthi cha ama-muffins alokhuthi ayadleka. Oh money, 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 all I need is money, money, money. Later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. Hey, asengiyophanda ngizame ekhanda ngiwavuka ngilokhu ngikhandla ngiqina ngemandla ngoba ingubo kayibadali kayinamali funa dolu ukhande sibali ikhala imali ching ching nami ngiyafuna lo shayela dolu yafika mnathi ngilokhu ngibabuka babale makhulu. Hey, money talks mangwena yona sharap ungaringi next namhla khuluma imali yithi money. Money, money, all I need is money, money, money. Later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. Kongo sengikhona as usual. Morning madam. Morning madam. Yeah, namhla ngathi ngiphuthe kancane nje. Ngiyabona phela mbese ngimangala ukuthi uthi ndawudlalini. Khuleka kepha fresh ma. Hayi ayabonakala masicala njalo nje. Sengijwayele. Ngingamangala nje. Ngiyabona. Awusengitshela Imali yami zokuna unginokha. Ngojwayela vele funa sala ngakhola mahala ngoba ngizobe ngingam-customer. Yawathatha le sauce yakho. Thank you. Isinzi yakho utayithola abantu yazamba. Tara. Amafina bhuti Swiss wathi amnanzi man ayashaya and they are always fresh. Now uthenga wona nje uyade ukuthi you will be disappointed and another thing lekade ngaye when you become a usual customer uyadeliver without any problem. Mangaso shodela sihlale akamind because nangabe nje sojwayele uvelaphi kashiye. So sengiyahlala ngathi nje ukuthi breakfast time is sorted. Ma customers those now uvuke ekseni wathi ukuthi bani ugathe mina hayi ukuthi mina ngizakumela uyangikhuthatha ngilo kanje. Because nalesikhathi ngifuswa ngimlo kanjalo kahle hle lengatiwe singabani ufuna ngifike kuye ngimdiki Lokhu ngibona yekaxwayo Kalo phela mo Ora chabad ya abantu abafane lo munye nje nakafika ukutshela ukuthi mina ngudla umpako so akamela umuntu uthubiswe kulomvloyo yakutshela ukuthi mina ngudla nje flower abantu abafanani labanye ke nde ukhanze ukuthi lelo langa vele bethe le mali kanti bayawufuna lo mpako Dai to please prima langeni eat please Sobran Okay No angulanzele wena Mr. Bull customer vele funa abantu ngibahluphe mina kwami kuze ngakhe imali funa ngibahluphe khona nalo bhace ekhathi endlini funa ngimncuncuthele lo sendleleni ngeke ngimence lo sesitolo ngenca ngimcheck ngoba nginaye akadle kula sitolo uyakufunela okuhlukile para sekai I'll never disappoint I never disappoint Hey Jaman Working hard. Yeah, there is cake flour involved Nema kanze cards There be nema fruit Okay, it's yummy, okay. Yeah, yavo Washa Kahleka sile kwendelwa wena mtshali Eseshabre man I know liyashisa lelanga Bona move nafuci ngaze shise kakhulu emini
bangasupporta nyalo nje kushaye bo 12 sekuphelile ngabanga satophushwa ke kwakunange leyi weather yasifaka sandla ukulimatheni emsebenzini especially nje njenganamuhla namhla liyabila le strong setophinze ngiphume mina futhi ngiyodayisa ngasho ukuthi nje iweather yayi iyakutshela lokho simele uphushe ungaye ngayo kahle hle mele wena uhustlishe na umuntu iweather cha ngasho ukuthi ayingicekeli phasi Oh, okay, sure. iwani na It's ngiyamfunga babe ungilapho ganda bendluleki mi ngivuka ekseni kusemanombo ngifike lana ngiyekutophanda sikhokho manje musenza lesimati ngayo musibeka naku bafo siyabonga mnakasi ngibindila kusuyesi athi suye sheleni dolobeka kufika namhlucela sheleni hayi maso popa kusenzela beba kuphusuko laka usubabu kubabu subaqethe wena uyatuthukinaka hayi maso popa kusenzela beba kuphusuko laka nje manje satsala manengi namhlanje ubaqethe wena uyatuthukinaka hayi bangekula ngithi laba bebangekula uzubabu ubabu tubaqethe 15 years 369 5 ngithi laba bebangekula uzubabu ubabu tubaqethe ushaye 1p amnanje makhulu uyawancanya wankele ngibone ngiqale wathenga ngalini wanyusa sikali malini price guys 3 rand malo sure mama fini ya yavuma malo manje bobs uthini ngemali abo 2 hayi nakucheck ke sure ayo ngicala kathambe kunemali ngangiyawathi alengelanga hayi thina umshana la siyamsupporta ngamabhanisi asiwabuka futhi uhlobile nanaye nawahlobile Nsawathatha ngithu nangeskweletu uyathi nathi sasebenta khona workshop uye kashiye sibuye simnike amnanzi mabhanisi wamsupportana umshana la kakhulu futhi ahlobile nebantu lebasithengiselayo lapha thina uthola ukuthi nje labantu simbuke sithi la kahloba angisangi si safe but lawe emshana amabhanisi amnanzi kakhulu kuba nebantu lokhanza ukuthi bantu laba kuma position manje abasuki abayinzawo those people uyakhona kusinaka kucela ukuthi umbhukise akemi kahle lo langa fortunate utambona kusasa akufani nemuntu mhlambe lo tawudibana endleleni lokutaba likhona ukuthi ungambhukisa bese kuba nemuntu lo tawuthi uyomdayisela uyakuye onke malanga bathi uthole kuzileyo langa ke awuthubi awuthula ufuna ukwathi ama customer ufuna kube nguwe lo wancencengako songesikhathi lo munye uthole ukuthi uthi uyafika kuye utshele ukuthi ngidayithatha nsambo nalomloyo still imali utakunika nomnike mahala kuleso sikhathi unubala kus obvious enathi ikhona imali namhla yathengeka buka lesikhathi sesebo 10 kanzi sikasekusele 3 la ke ngilandzele store esele endlini Vama kushabe sengiyana sefandeni ke leso nemngane wami lone market engidayisele. Bathi ngiyaqala ngibuke la sibathenga kangakanani. Otherwise hayi namhla kuyasebenzeka kunayitola kufana. Malwabe ngibona ukuthi future igcwelela manje ngisibanele sikhanyisa day and night not to mention lengilos by my side ngisibodla mlilo sengirepresent iside nani masuphupha kusenzela abanga biba kuphusuko la kanje usubabu kuba futhi baqethe wena uyadukinaka hayi masuphupha kusenzela abanga
Ambona masa. Nangu na masa. Kuwe maranya. I know limnanzi uyashaya levakala kunopheki no leli lamhambisa kwanto ngathi faka ke ngo ama emlubisi lapho nalofika lifake ke kahle kungako nje ngathi lona futhi like lithambile kumele limbamele most of my customers ami lengingawadayisela ayawathanda labakhuluma ngako nje bathi afresh asoft and ane taste labangavame biva letinye tinza so mina kungenda ukuthi ngibe nelithemba lesicha kutawangcono ezayipush ngiyacabanga ndagcina senginawo ema-order lamakhulu atangenda ngicide in large quantities Isithenga leli. ya libitale linye vele ukuqhubeka uthenga Siyawe ukuthi nje siphila environment yebanga. Namuhla siyazimisa kusasa sesikhuluma lokho. Ngomletheni 153. Salo ngivele ngiyivala le sale kuvala Ngivala ngisiphile sibani. Wenda ngathi awuphanga lana. Wenda ngathi awuphanga la kani yapanga. Ayavuma ke. No hayi. Avume. Hayi bonga mina bomala. Hayi kusho ngemalanje nginaStradini mina ke. Amalo. Ngihamba la Swati. Okay. Benenhlanhla kunibona namuhla. Hayi bonga mina. So. Kudlaleleni na yonke imfothi lumgwaja wasakira sayaphanza wena vuku yaphanza awuvuku yaphanza kudlaleleni na yonke imfothi lumgwaja wasakira sayaphanza kudlaleleni yaphanza expectile njenge-chair lenesisu change isibalo let them expect from you as much as ngidayisa angakhi imali yami ethi ngikhona kuphila akha imali ekusustaina ilayo ngizame ukuthi ngidle ngizame ukuthi ngisengafika esigabeni sesimhlawumbe ngidathi ngiyayakha imali lenqonywana yini ngilokunye ema-cost alama-ingredients ayabili adule kakhulu but abantu ufuna bese uyabacabangela ukuthi once wa-raise kakhulu bese abasathenga bese abasakhona just because vele abantu labasemgwaqweni akusibo abantu abaphethe leyo mali umgwebo ngiyaphanza kutela mahala akuvuke most people baye bacabanga ukuthi nawufuna kucala indlu uthi ngabo 10,000 kuyalena like mina nje it's all about imali bengiyisevile le ngento engakhona ukuthola imini oveni akhona ukuthola lamawo flower lawo macanzi ekucala akusimali enkulu kakhulu leyo mali ongakhona kuyibeka ukuthi uthengele lokho lokuncane longakhona kucala ungafuni ukuthi isitoko sakho siphelele sonke ema-plastic nje mina ngiwathenge ngihamba ngigijima landleleni aphuma kule mali ngithengisile kuleso sikhathi angidikhubi kakhulu bona ngaba nesitoko lesikahle ngenda more than nama-muffins kuphela because I'm able to do ema-tea scones I'm able to do ema-fat cakes namaguthi lawo ngiyathi ukuthi la le quality lengiyakhako mina I guarantee ukuthi nabangeke sebeve yona ngaba ngcono kunalena ngibona no extra time Joe do what you gotta do it will never be the same I just can't suck my halala you know what I mean make that money echon babuke wena get that sun njengechareka takbeleka kudlaleleni na yonke imfothi lumgwaja wasakira sayaphanza kudlaleleni na yaphanza